Mun sang sang atanga INP mezo channel thir tu te in zain chi bai le fek ule March ni som pathum pathian ni ania voin lama pathian pol na hun tha in chan theu kan ringa Ukraine tan te Myanmar mi pui tan te thanhem ngai taka in lo tong trai theu kanan be se yani tun tum po Myanmar kan hoile photanga voina chanchin langsar zual kan mu thei ang kanan soi lenga atop thlengin min lo ngai thlak sak le theu don nia March ni som pahni nimin khan Myanmar ram chung mun rang ranga minong hlana sipai thizat chu somnga le pahni ni in midang som pakua in hliam an tur bok hei hi khitet media soidan ania hei a hian an tam thei boka an chin chia ri lo nimin le nimin pia lampo ni se voina an riat thei chau te po a om le thawani nimin tuk an mani lam sana a jingda rukvel khan triau khomoi lampon in kap le ni in CNDF lama thu soi tu chuan soya CNDF laminan ka triau khomoi veng chung lama sipai ke man siam thar te po telin chin state lama hian sipai in thu nei na an chelek thei mangto lo thu chief minister ngun san ongan minong lana hne na azual ko hnu hian rikhodar lampo hi sipai an chop bel vele tadeu nia soyani March ni khat khan triau khomoi lama sipai ke ma hian sipai somthum velan da nia soini in March ni nga tu khan ka ania report kan riat dan hi ain ang diak lo hloma adik berpo riat har kan soito ang khan then khat chuan sipai panga thi angin an soya CNA lamin pasari thi angin an soi le a chume hnuwa tu hnai khan March ni sari tu ka an ka nen chuan sipai pakua an thi to ni in CNDF lam chuan an soya adik porit ome tun thleng hian sipai lamin thatho bel angin in soima se an kem chua san ngam mia lo turin CDF lam hian an hual vel renga triau khomoi veng chung lama sipai kem phei chu tukin lama te chonhu lama te akha to kinan in kap ton de urengani mani lama anin kap tur kha mipui lam an lo in buat sai na sa kan ti don nge triau khomoi le ri khodar wat lam te le an hnai vai mi sang ni chuang chuan an hnai ber zo khotharan pan hloma mani rem chan danin mani chung te bel tok te mi in lu ho te mani buk in zar te in an khosanok nok maya zo khothar khotlang hruai tu te point ral tlan te chu duat takin an lo dong song nia soyani khotlang mi pui te le hruai tu te chunga ral tlan te ai kan o theilo na chungin kan chanala tang hian lom thu kanan soisak ni sela tin tuna sipai te le CDF lam anin epreng dan ngai tu hian boruak hi ala tang reng mai thei nia soyani bok chin state chimlam matupi khopuya om matupi CDF 2nd battalion chuan nimin khan thu chuan nei vele a an ven chin huam chunga luilam bom ti pu ate ram wa te po lo chol vek ri turin mi pui ten nge na ral tlan te omna refugee camp huam chunga CDF te riat tir masalovin pon lammi tu ma lut le chuak lo turin an ti boka tin an ven chin huam chunga reng chuan CDM mi ni lo sarkar na thok tu ma an vei wak tur ni lo an ti boka sipain civil mi te in lu amai an tum thin thu ne na in zomin in riat sual pal a om lo nan ral tlan mani in lu atura kir le te pon CDF te riat tir masaro se an ti bok thu nei na ken ko tum wang hrim ni lovin sipai council emo tia an khel sual pal lo nan ani rin omani Sakain region Suibu Township huam chunga sei khun khwa police ke ma om te chuan March ni som pani nimentuk dariat vel khan civil mi balna huana na thok turakal mi pathum manin an soi sak nuwa an thatta ni soini balna huana thok an nia wangin chem te pon kenga sipai lam chuan PDF an ni nge ringin an manta a kho chunga tanga hruai chuakin dai pona an vakap hlumta ni in an soi sei khun khwa police kempal tlang lir thei te reng chu ton lai hian lir thei pakhata cheng sang thuma tanga sanga vel tal hi chu an lo lak sak zel ni an soi bok khamaya zali le som panga na sipai som sari le pahni te chu an deputy battalion commander tun nong pai na howin chhong wa khwa atangin an chuaka sin kung dain kholam pana ke an kal lain
March ni som pathum voin khan konglaka mewla PDF 2nd Battalion Captain Zamania hoten an lo beya darkar khatling lo deuh anin kapa konglaka lo lambun ania wangin sipai lam thian om nual an rin thu PDF lam chuan an soya anni lama thi le hliam turan om lo ti an soi bok Sakain region pale township thungkan khuwa ruang kang thlum ni om tak ruang thuman mu thu voin march ni thum khan thungkan komi te chuan an soi nimin march ni som pahnih khan thungkan khuwa sipai an luta zanlai vel khan khuan hal tamaya in somriat chuanga kang ral nia soyani ruang pakhat kang thlum ta chu kum som rukmi vel mipa ania ruang khat chu tu ti an la hlei thailo nimin chomhadar som pakhat vel po khan ta se kho pui chim lama PDF te le sipai council lam anin kap leya anin ka lai vel chuan putar pakhat le mai che pahni an thia sipai lamin an ka fu wang te po ani mai thei PDF lam chuan sipai an kap hlum nual ni in an soya silai panga le ral thuam then khatan lak sak bok ti chuan sipai te chuan kho chunga silai kapin meichia ma te u phiu an kap fuwa in an hal lai poin putar pakhat chu in chunga a om ngeya an hal khum ta tho ni in mita mutu te chuan an soya in riat chuang an hal kang nia soya ni ta se township huam chunga hian khosom ni chuanga in zathum chuang chu an hal ral to a civil mi somruk chuang en nun na an chan to bok Makui region Yisa chu township goi chu khua piuso thi pol ho tu te zinga mi weilue na in chu march ni som pahni nimin chomhadar som pakhat le chan ve vel khan PDF lamin an hup thut maya piuso thi lam point an lo kap veya piuso thi lam thi an om ngeya an rin thu Phoenix Special Force te chuan an soi Urban Underground Revolution Force Yisa chu le Southern Yisa chu PDF Pakhuku North PDF te le Phoenix Special Force te tang kopinan ka pani weilui na in le a compound te chu piuso thi training batch thum na nei nan anril ruk deuh nia soini in nimin khan darkar chan ve vel anin kap to na piuso thi te pui tura sipai an thlenbel don lain PDF lam chu anin saseng le ta ni Karen State KNU Brigade 5 Ramchan Phabun District Doilu Township Materulo Khoa sipai khalaya somkwale pasari na te chu March ni som pakhat khan KLA nam sipai tenan kapa sipai pathuman kap hluma midang som parakin hliam na tak takan tuar hloma chung som paruk te chu manin silai somni le pakua an mantel boka bom le ral thuam dang te po an man nualani chutianga an chana chiat wang anianga sipai lam chuan March ni som pathum tukindar sari vel khan jet fighterin bomathak le a in chia a omle nol ni in KNU lam chuan an soya chiat na thlen dan kim chang an la soi thei mai lo tukindar nga chauvel khan Asia Road anti mai Dono waterfall bula anin kap le boka KNLA lam an hima sipai council lam pakata thi nia soyani Karen State Tantong Chi Township tau yi khat khomi te po khamaya som zaruk le palina battalion commander chuan nimin khan khuwa chu san vek turina hril ni in KNU lam chuan an soibok Karen ni lam hi sipai council hian na sale zualin ma alameka thona mai po du tok lovin tuna chuan multiple rocket launcher system MRLS anti mai ho hi a mang le to nia soini a PDF tele ram chung nam sipai han be nana ral thuam changkang tak tak a chelek ta fo mai hi azia lo ngot mai an tloma hnai ti entier na te poni ma na tunlai hian Karen ni lama be puyan thlaka thuni na ken ko an tum le na hian sipai lama an ho tu chu suwin ania suwin na kai hruai na hnuaya van sang le lama RPG te baka tuna chuan multiple rocket launcher system te po man phal sak anita a chutiang phurtu motor lian pathum lai mai chuan Karen ni laman thleng to ni nan soi tuna hian demo su le dongan lam hi chu KNDF te nan tol kian san le ta phot maya mi pui lamin thei to ka tran pui turin tukin lampo khan KNDF lam chuan ngen na siamin hetiang hian an soya nan me khung kho pui kan chu san nu March ni som pathum voin khan
dongan po kan tol kirsan le lai lok ta phot ania minong hlana sipai lamin ral thuam lian le thona mangin voi enge mozat min ka awangin mun poimo berte zinga pakhat dongan po hi kan chuasan angai le tari ani dongan lama indo na po khan kan mi te than khat liam turan om nual ani chuwangin mi puilam hian khongayin min tran pui zel don nia tin KNDF First Battalion lam chuan an sui Sipai Council lam hian dimosu tam sipa dongan khuwa hi February ni som panga karkalta lama tang dai to khan RPG le thona mangin an kap na sato maya March ni som pani nimin tlai le tukin lampo khan dongan khuwa in then khatan hal le bokani nimin khan ni leng deuh thoin helam hi thona le ral thuam lian mangaka ani boka an kana satak em awangin chonulam khan KNDF te chu anin son ta phota sipai te chu dongan kha number 2 lama an omta nia soini in tukin lampo khan inan hal le ni dimosu tam sipa kungta khuwa hian March ni som pakhat le som pani te khan dimosu PDF te phekhung PDF nepido PDF movie PDF KGZ KNDF heng pol sang te tang khom le sipai council anin kap na satoa anin ka na hmuna piang maya sipai lam chuan ral thuam lian an chelek zel boka PDF tang rual lama tangin helai hmuna hian sipai pathum an boral toa chumi te baka rechiang deuh tunan soidan chuan sniperin sipai palian kap hlum bokani hei hi chiang tak an hriata wanga soyan ni thu PDF lam chuan an soyani ral thuam le thona an ka awangin PDF lam som velin hliaman tuara ma se ngai tu omero an omlo ni in an soi rengun khopui buta tong township 45 road lama zirlai mi panga chuang chu ni zandar som pakhat vel khan an man le ta phot maya ral thuam le puak thei thilan kol an ti le ngala an din muna thalo view mai theiani 10 March ni som pani nimin tuk dar kwa vel khan KIA le PDF tang kop te le sipai council te chu mandi township main khong khochak zutja khobula anin kap le nia soyani a chanchin chiang jok ngai chan me galani Myanmar min democracy nei let le theina na an be na hi khovel sarkar tin te po hian an thria thiam pui an thlop atul lea Myanmar mi puite du thu sam anga ramdang sarkar dangin ma an la chak theilo wero hi chu tlemena poi dewani hi sipain thu nei na ken ko tuma abe na hi kum khat aliam ta der maya tun thleng hian sipai council lambe sei angin thila la om ozong lo mai boka kan video masalama khan chinchang hedeu deutena an soidan Myanmar sipai omzat ti vel kha kan soi zeu zeu to a atlang puin noi thum le chan ve noi libor vel aniang ti khania chotia han ne mai theian la ni lowang ti lam kha mitam tak soidan ani a ma se hei kum khat atling to a sipai noi chuti zat nei ni sela chuan aram chunga PDF te hi up hin dar vek toinarin oma tun thleng hian phin dar chu soilo an he lo tiel chuni bera Myanmar ram hi sipai sarkar ina op mel mane an hria chu that du mai zel ram ani ti kan hreveka tun ma tang khan ram chung boina hi akhat to kena thleng renga tun tuma mi ero boina mi pui nan lo thlir mai ang chi hi ne lova mi pui ten an chan vo dik tak lak le tuma democracy an ne le theina na sipai an do na ani tlat maya chu wangin ani sipai council po hian tun thlenga ati hlei thei ri lo ni tun thani khat liam ta tang khan sipai council do pol hi 25% velin an punbel ni na langa nikum lama tang khan tun thlenga sipai council do na kal zel hi anram township zathum le somthum zinga zani le somnga chuanga a thleng vek to a mani ram chunga om ni ma se sipai council malak du dan hi ramdanga tanga varun te pon ang theiviu ta ni in alanga tual chung boina me mi hi antum na save le ani ma se soitak ang khan mun tin maya hian CDF PDF ti le sipai do pol te hi an punbel zel zoka akara piuso 3 sipai lamtang lo om ve bok ma se sipai ai hian an mani do turam chunga PDF te hi an pung chak zok le a hetia mi puilaman chak chho tial chan hi chi rang soitura omang pakhatna chuan hetia sipai an do na konga hian
ma ni tran lak na mol thewa PDF te hian tran mun remin anin to del chho ve tial wang ati theyanga ramchung PDF pol sang te hi NUG le Tlangram Ethnic Arm Group te ne na intent tura sipailam taktik pon omzia nei thek tak lo adot le chuan mun tin mai atanga PDF lamanin zar pharna save ta hi ani le ngeyang irawadi luidung tluan zong te hi PDF hlir an ni to maya abikin Makui region mar lamte Sakain region Mandalay Karenni Chin state amun sang mun tin maya PDF hlir an ni to mai sipai council hi ache hlei theilo telani tena dot lea chuan Tlangram Ethnic Arm Group tele PDF te an tang khom theita hi ani le ngei bokang Chin state kan thlir chuan CDF pol sang ten sipayan ka hian an phena CNA nam sipai an tel verenga CNA an che chuak kan ti point CDF pol tinen an thok hova kachin lamani chuan KIA le PDF ten tang kop tha em mai boka chutiang zel chuan sipai councilin anin kar hem thla ka tum kha omzia nei theilovin hrui hrualang main anin kop theita a hei hi sipai council ta na apoi thak na em chu ni ken ute po hi han enila mon state lama te Paku region lama te Karen state chau ni lovin chimlam tranin tari region lam thleng po in PDF te ti chakin an tran ho na a tha hle ni hetiang Tlangram Ethnic Arm Group ten PDF silai po hum ngai manglo ho hoisen VM mai le ramta na in pe te that tak an lo cher pui tling zung mai hi sipai council tan chuan thil boi thak tak ani ta ni adot le chuan sipai council thunun in sarkar na hrim hi achak lo chhozel bok hei po hiram chung PDF te atum le beisai anga athunun theilo chan lian takani ve ome sipai council ai hian PDF te hian thlop tu an nga zel zok ta sia media lama po chak takin mi puin man lo la boka media manga mi pui lam chet lak na ti chiat atum point media manga mi pui lam chet lak na han ti chiat mai atum point han ti top rup la chu an mani sipai council lam tan po thil boi thak alo tam ve em bok sinen du angin an ti thei chuang lovani tunlai Myanmaram omzia kan thlir chuan sipai lam hian an opna rambial te takte te ya thune na an la nei veya rambial zaw zok in kalpo na mun tin mayaro PDF le sipai do pol sangin an thunun ne sot hle ati theyang hetianga PDF laman chak chho zela wang hian Myanmar me pui PDF lama tang nia sipai lamin an thriata piang an ren lo zual ta so ve boka PDF thop tu nia an ngai te chunga an nu na rong zual sawani ramchung mun sanga thil khleng kan soile kan thlir thin te han ngai tu hian kho hal te ranvul tal sak thu te bu in hal mai civil mi te tha hal te chi sangin mi pui te ril ruat lo na chitu hi sipai council hian an tum lian zual so ati theyanga ton naya an che rong zual so te phei hi chu Russia invasion in na ngong te po ti thei hial ome Russia le Ukraine boina wangin ton malam angkhan khovel hian Myanmar hi an ngai ven man don lo ti ngai tu in sipai te hi an che rong zual le so ne na lang empo ni se INP mizo channel po hian Myanmar ramin democracy mu le hun tur hi kan thlir me ka ramchung mi pui sipai zong te tan du sakna kan hlan ani e ole tun tumata na Myanmar news kan an ti chuat thei chu khati zong kha ni sela Myanmar ramin democracy a mu kan bei sei pui kan ti rualin news chiang lo te bias nei taka thil ti te ro kan tum mi lo ti kha thir tu ten men lo hret sak don nia kan channel min thir saka atop thlenga min ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me